Ka KSU Southwest Kasils District akakan rutrek kalahiyar syawa umngi kabade galanti rung shaw Southwest Kasils District banbuno adaka kardap khnang ban paharai kijingwan rung kibar jala hagani kasingi kaseng kalayo banbat ya saungut kibar jala kibatmun wan rung syapo ka district bat lapan phaino eki nakaliang samla forward man nongrem president ka KSU Southwest Kasils District uloong kacinghiar kaseng banbu kardap hawa umngi kadai hadian ba kaseng kalayo i yakibor sarkar bat kibor district bakit ko akor kom menyadai kadong kathan nakabanta bante ban perkhingi karung kami jongki barjala hapo ka district jing setia pada ka jing bomla jing kibor sokar pat kibor district nakabanta bante lakam ya ka jing rung banabar jela khantam hakabakum bane kapor di nakapor sopor nang jukran bat nakapor sopor kren syair ba abdi bakani banta bat kai kebaleng bat masusi tolong ba nagalan di kibor district bat nagalan di kibor sarkar kimsel penskap ya kata kajing dawa kajingi bayam mentah sipor nimpat lak ban pedang ya kita ki highly skill laborers ane kita nong tray baki nong tray balak pan tebet nam ta ban rung po jaka Southwest district markani kampar long sngany yang ngi bangin pedang ya kibakum kita bat kawairu kolong ba nilalap kum kaseng ba dakani ni ba wat kinon di juru kila rung siapo jong kadong kathay jungi na asam da ha ka karteng jong kata ba ong ba kidai ki balapan tebet de kani kalong ka ai ka basusi bana kaleng jungi jok kum kaseng ka KSU Southwest ngin ban se pan wan kene forum ta nang ta bu chegit hi no dalade na ka benta na ka daw ba ka jing phil jong ki bor sokar ban le jela ka jong ka benta de hanrai ni ba kadanru ka jing khanglap na kaleng jong ki bor district yang i kum kaseng